Mugaru na uria aingi makoretwo makiuga ati gukuruhanio kwa atongoria a kiama kia ODM ndundu-ini ya minista njeru na gukorwo ndundu ya minista ikiumbwo weru nikio kianjiriria kia muthiro wa munini wa president kiuteti. Munini wa president Rigathi Gachagua augite ni manyitanire na president guthondeka thirikari ikuhota kunyitithania muingi wa bururi. Mimi kama deputy president, kazi yangu ni kumsaidia rais na kuwa mwaminifu kwake na kumheshimu. Ile ameamua mimi nafuata, kwa sababu mimi ni msaidizi wake na siwezi bishana na yeye. Kwa hivyo yale yote amefanya sisi tumekubali. Yangu nimetetea na imefanyika. Gachagua augite unyitaniri ucio wake na president niguo watigirire gitaro kia Mount Kenya nikiegwatira gicunje kiria kinene ta gitaro ndundu-ini ino. Hii maminista wameteuliwa, sisi hatuna shida, kwa sababu sisi katika eneo hili bado poteza chochote. Rebecca Miano amerudishiwa yake. Murang'a tumepata, Kirinyaga tumepata, Kiambu tumepata, Embu tumepata, Meru tumepata, Nakuru tumepata. Kuna shida. Aritie ari kanitha-ini wa Gatoliki wa St Stephen Karuru Kinangofu kaunti-ini ya Nyandarua kuria anyitanire na atongoria angi igongona-ini ria kiumia magiteterithia bata wa muingi wa gitaro gia gatagati wa bururi kunyitana na kwaria na mugambo umwe. Kahinda-ini rio kau atongoria ni mathonjeire amwe ao aria makoretwo makiambika mbara ya guthingithia utongoria wa munini wa president, makiugao maricemba guikara thutha wake makiria mihang'o-ini ya gucokaniriria muingi wa kirima-ini. Gachagua we akiuga ndangitigira gwitanio na andu aria mamucagurire. Na raia ina hinya muingi muno guthii forward. Mutikanatekerie mutongoria ono umwe gutua itua atamuriti uria murenda. Nire public participation. Tuicio mara kanibora rais atongoria itu ati wira wao ti kurora mathina maria mekuo au maradiri na atongoria itu ati nigetha mamathukie. Turenda kumwira karurire kana ta bururi tutikwenda maundu mau. Giribota Inooro TV kuma Engineer Kinangofu guku ni kaunti-ini ya Nyandarua njitagwo Peter Mwangi.